SDGT amjuk munga pas khlaijak rong thangjakai sebok talaknani sanmung sanei rungmantri tei ICM mantri Susanto Chaudhary bai malai laikha rungmantri tei ICM mantri bai malai kokram salaimani yagulo mantri okra yaksoni gosimuk mankhe sebok talangjakai manohni sajaka ni saka SDGT pass khlaijak rok 1000 ni se phano SDGT pass khlaijak rok tongo tei thangjak haye bebak bukja asukthai supungna engthung abono borokni sanmung hani bo salaikya Singkat ini orang kat sini sesuatu besar bagi balangan kami ni jadi SCGT ni tu. Sini SCGT oh je pasang orang tu kan telang thani ni jadi orang besar balangan kami ni. Angkat satu saka jeng fungo pasang angkat kaya di kusen minister sini besar balangan bos saka jadi sana deputy CM ko sikah angkat finance minister sini ko sikah angkat jadi orang telangi manu. Jadi jeng orang tu yang tu besar balangan bos saka Jurusan Finance Minister Deputy CM Kupo Sikangka ke jonggo tono je SCGT pass ngai all qualify jotono talang nai hini bosono kaham kana saka gobote sapika education minister bati semalai phenai hinai malai le chini obono thanai re talang di hinai obo haino nge chini post tongma khali tongko je all SCGT qualify SCUR bag lo post tongma tongko abono supung dihini jengke sare malanya phakya asa khayo sarjini o samono saruano sarke to kaham na response rekha je obonotui ang education minister ba salayano je norong joton talang thon obong sawo ta bosa norok taklai koijon norok pasang khana pasang mane ga hanke dabo hajano borong mano 15 sarong ni mano tamni kichini final bumung list phaya ko pass ni amra gisang sasong maya ko je final answer ki de mano sare hanke chini hajano borong ni mano all SCGT je pass finance minister solution bosi ka hangka hage ang bosi nai opong sawo ko jeng dine deputy CM alne thangka hono sa gorna ko gdai bokise samni bare ongkhaja next session ko emal phinai